India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka Iran kala penyap no ya uwe ubreu belasya rai pendram namar kejing sentiat na kabenta katenat wat binyak ke Israel ong katenat bishar hakasngi ublei balala. Kabadai ka kampaniap ka badang shen na pedeng ki babun teli ki kampaniap ki balawan dia kamtam hadien jong katma ka bakar arsngi kabalaki na pedeng ki ini ki arteli kiri ha ubenai jeleu baladam. Kajing peniap ya uni unang sentiat la penlong hadin balapan skam na kajing bishar Supreme Court bar kajing gentat ya kajing kerpat map jong hapatok ong ukazam mozavi unang bishar barang ba jong kajela ya kajing long jong utei ubreu ubalasya peniap hakasni sajjan balala hakanong ba abakuat jong ka kabadon syapang syati kateran sham lapan pau satya ya mentahi. Katkum kajing ong jong ki bosen syar ka Iran uni ubreu balas sedang menyekan dua ki bosen tiat jong ka Israel ha ubenai risau arjar apulai. Lepat lakem ya hapadeng ubnai kala lingkot berurempang arajar apusau. Kinong toket kelayatu ba ulakam ba ulaya trailang bat kamwasad bat penpriang ya kijing tiap bari lingba ko online. Hakabas jang jong une ubnai Henry ngut ki briu ki balasya peniap hakajela kusetan halor kajing syak keno leno. Kata tang syita yauduna hadin ba uwe ubriu ubalasya keno kum uwe na kinong sentian ba pau kmat ka Israel ulasya peniap no da kabapasi.